Good morning. Good morning, ma'am. Episode number 24 ko kogi basic to advanced course da start pattern da koina discussion torok si continue torok poina ngasi se koi Pennant ko ngarang kogi previous kono da episode ta koni nei gai si Pennant ta kogi bearish market ta continuation tawgi jingmina gren ra adong ngasi se koi Pennant sida kogi bullish market ta continuation tawgi se si mo jingmina se Pennant form tawrok se koina market se kogi downlom da kumaga Pennant ma form tawba hariba kano se koi lang nei nagare ko to ngasi na mo koina jinglu se market se uptrend da lakbo ga do market se uptrend da laga point number 1 dagi market se laga point number 2 sida reject tawrok ko edi point number 2 sida ogani have laite ko market se laga sida any point number dagi reject tawraga makhada mu again reject sana laga sigi form se ya pet triangle masa ama man bagi form sida koi masagi koi kono se koi short ki pattern se ko light market ta sana form tawraga di hariba sida form tawriba mong sine ba koina Pennant haidi se ko Pennant sida sagi sida koina entry live market ta sigi kono simak koina u fangaga di kogi entry se kadai da koina ngai dina ha gadi uptrend da koi entry ngai ga dam ni yamna fajaba koina trade tawba da si na ba yaba strategy samni ko sibu la ga di ko 90% di sure ni dum amna magi accuracy se high accuracy oi ba dugumba kono ne kogi chart pattern ne ko price action gi matung ina semak ba kono ne chart pattern ni ko adu sigi hai ba kono se koi drawing tawra ka da jingmina se okay sida koina ngasai hagi bagi matung ina hojiki da diagram du gi matung ina kogi market se sona hagele khala se ko market se sida uptrend da market se lai ko market se uptrend da lai sigi uptrend da la amba market se sidagi sida reject tawrok ko hana ko reject am tawrok again amuka khala ka sida ko reject am mu piba yai ko adugi matungda sida mu reject am mu piba ko sigi matungdagi ma breakout pirak pa yai aduga nga di market to pirak khida basu yai ko adu koina sagi koina drawing tawba matamda mayam su khangi se kaino na drawing tawba matamda high ani low ani phangadi agi drawing do complete oireba natra high ani low ani se khoi sida kono se phange sigi matung dei di ma se sida haigala ko yai ko haigala ga sida gi breakout pi gi bayai natraga na muktanga lamaga ko sida again kala ko matam da breakout pi bayai breakout se pi raga pull back macha am loram bayai ko adu ka gi base yani ko kaigumba market sina masagi makharom da breakout pi bise makharom da pi raga di agi oina di entry low re ko kaigino agi concept to di sida market se bullish market oina lakmani na ma se bullish market oina continuation ko bullish market ta continuation tawgini haibigi kano dune khone lai se ko aduna sagi Pennant sida haiba sigi form je koina live market to uba fangaga di ko koi trade se launa na ba sem saraga lai se haiba trade se yamna ko da ko surety wangba accuracy wangba ko trade amo oi duini natra ado koina adum ai amukong palam ge koina stock market na trade any kanom da market amada sangsilaga trade tawba haise ko trade tawba haise ai pesa mangdana bu honasi ai pesa manghalo ge haise price action da yam fajana mamutana khangaba matungda sigi kano chingse khoi chart pattern series sama sida gi episode series sama lai rise sigi price action gi chart pattern singse si khaktang da trade tawraga su khoi pesa sum phangani aduga mangu syam handagani ko adu
कोई किसी दा ब्रेकआउट पीरक पगी वाली सीधे कोई हाना चु खंगरे नत्रा से सपोज ये सीने रेजिस्टेंस निकला से हाई बार रेजिस्टेंस सीधा कैंडल अमना का कैंडल अमना सुमाइना हाइगेट लगा का सीधा क्लोजिंग पीरे खला से कदाई दा क्लोजिंग पीरे से सिगी रेजिस्टेंस की मथक तक कैंडल से क्लोजिंग पी का रेजिस्टेंस की मथक तक कैंडल से क्लोजिंग पीरे ब मतुंग दा को नेक्स्ट की कैंडल फॉर्म तो रही बन को नेक्स्ट फॉर्म तो रही बसी कैंडल से सीधा कोई एंट्री लो से है यानी को कईगुंबा इना सी ब्रेकआउट पीरे का दौरे ने सी कैंडल सीधा को सीधा कैंडल सीधा इना ट्रेड लो रे खला सी कैंडल सीधा कोई ना ट्रेड लो ब याई अदुबो सी कैंडल सीधा इना ट्रेड लो रब मतुंग दा को साइकी हाई दी बसी की कैंडल से माना ब्रेकआउट से पीरम दना फॉल्स ओइना चखरगदी हाइदी कैंडल से सुमाना हाइगलमगा सिबो हाइगलमगा मु तासिलगा मनुंग द क्लोजिंग पीगिबो कैंडल से यावई को सुगुम कैंडल ओइगरगदी लास्ट कइदौगने आई लॉस ओइरगा लेहोगनी को अदना ख्वाइदगी बेस से कइनो आइगदी फजना मफम चाना ब्रेकआउट पीबसे कोई ब्रेकआउट पीबसे नाइरगा अदुगा एंट्री लौबसिना हेना बेस ओइ हाइबनी episode से इस वादे लोचन के next episode number 25 तई rectangle की कोई सात पैटर्न नमा पूरा के हम पुनः ये मिलने से thank you